Radio Fijiwan Nandomo Iviti. Ni sambulu binaka. Se kwe ongo na Vakaleleka ni nonde tukutu kwe na mbungi ndindai. May paganditi kita lendo na kisi ni mate ongo na COVID-19 ena nondo punua. Gondo na marama ya bakilima sa ngabulu kapagandita kina buku ni mate ongo. Tuku na buni pola tunde ipagatawa ni ministry ni mbula, Dr. James Fong, ningo sa ikadhiwa ni kisi e pagandita kina ngauno ongo ena nondo punua. E pondo may na marama ongo ena wangabuka kangole may India kirato na lewe walu karto may pagandita kito manda. Pagandita kina marama ongo ena ngauna apakatikitiki tiukina kasato kita kina palimbula may lautoka. Naluto ni pagkatapatapa so kina 5 na pasyente ena paibu ko sa Vakalelebu beir nandaw boli-boli kana paibu ko talanga ena kena pakalelita kina takataka pakambuto-buto. Tuko na minista ni beka Vakalelabo ni tori pag ni tubo ongo ena buku ni kena pakararaw talanga na poliaya may balangi. E pagkarutaki kina matambosi ni Faikek e $8 milyon ena ambaki Vakalelabo mayongo ena buku ni kena reidi meramuri ena lawa oire era laba kana ipagkatapatapa. Esa kauta leibi raumai na tamba ni obisa may kandabu e sibe ni 2.2 na tani na wainganga katiko na $8.1 milyon. Tuko na komisna ni obisa Brigadier General City Beningiliho ningo e rawati e na kena pangataki na ruwa na drone. Baka binibina katatalanga ang giliho na ilabo para utang na mata nitu kina tamba ni obisa e nabugo ni kena toma ni tinga na pingarabi ni tamba na ni obisa. Pagkarautaki na tamba ni obisa, e ruanan raw $1.1 milyon katumbo na $2.8 milyon. Kinang gito, e nakaukuwasar na tigibutay ni Sotsota, ni Skipper Cup, o ya na nonro ng $2 tiko, na timi ni nanro nga, kina timi ni Suba. Gone mataining gito, may napakadori, salamuriti nga na pagkatatambu, e koto may balata na mati yung na COVID-19. E tigibutay na Sotsota ni Skipper Cup, e na tinigan doon na mataka, ena mataka ni baroyongo waya na nonrau nangito tiko na marama iya na nangito na maki waya na nonro na sota na timi ni Suba kay nanro nga ena gibadori ena tolu na kaloko ena kabi karao mo na saraba ena FBC Sports. May dabekir na Vakaleleka ni nonday tukutuku na kena ikuri era na nasema na stiseni na Radio Fijiwan kinambula FM ni pagding binaka. Bola, alang gonoa, ilutoka, butalita ka ng Bola FM, berarti nambang 2 NSR. Bola FM nambang 2 NSR.